Hello guys, bimeze bite? Ngiye kukwereka akantu k'ubwenge uburyo ushobora gukorera toni coin zingana na 0.4 mu gihe cy'umwanya muto cyane. Rero icyo usabwa ni ugukora subscribe hano kuri Kokero TV, ukaza ugakanda subscribe, ugafungura inzogera, ubundi utangira kubona utuvidewo nk'utu twiza tw'ubwenge mba mbagezaho. Rero icyo usabwa we ni ugukora subscribe, like, share na comment. Link y'ako ka web ngiye kuyishyira muri video muri comment section ya mbere. Comment ya mbere uraza kuri video mere nk'ugiye kuyiplayinga, uhita ureba muri comment section, uhita usangamo link. Rero twihuse cyane kankwereke uko ibintu bikorwa. Rero ugikanda kuri link urahita ugera hano, uhita ukanda opening, umara gukanda open bireke loading. Ukimara kuyigeramo rero aka kanya urabona yuko ukurampinga hano, iyo zuzuye wenda hano, ibyo ntabwo ari byo byatuzanye. Rero uraza urebe hano kuri friend hano hasi, ukimara kuhakanda ukopiye ino link, ahangaha copy kuri aka kantu, urabona ko ibaye copied. Rero icyo nshaka kukwereka ni uko iyo utumiye umuntu umwe baguha 0.1 za token na Shiba 2000. Rero ndagira ngo dore ukimutumira rwose ahita aza kuri ntuza yawe. Rero kankwereke uko ubikuza. Uraza ukande hano handitse balance, kandeho, barakwereka yuko kubikuza this amount will be sent to your Ton compatible wallet address within take 1 to 72 hours to be processed. Urumva ko bifata hagati y'isaha imwe n'amasaha 72. Rero hano minimum withdraw ni 0.35. Ako kanya rwose waba ubikoreye, n'ako kanya ntabwo ari bigoye. Rero aka ka bot nako muri Telegram wakajyamo ugatumira abantu batarenze 4 ku kanya, ugahita utangira kwinjiza. So guys, make sure you subscribe. Tuzabonane mu tuvideo tw'ubutaha. Ciao ciao.